Bisi hano kwirebaga marisha na riyeri iri kureba imbere. Anisha uri kirima nima nimpo. Dore rero nkwigira ibanga. Ejo bundi abapolisi baraje bagukoresha iki ikizamini. Ugomba nimba uri mu muhanda bakubwiye ngo genda gake. Shiramo shigendera mu ry'inane. Nushaka ugonga ipoto. Perimi yawe yo ugomba kugira. Utanga inzira we. Kuba warizi wanjye. Omari. Ahubwo ntabwo wari wanyibwiye witwa? Nitwa Omari. Inde? Omari. Omari? Mo nibwo bwa mbere uje kwiga imodoka? Ubwa mbere kabisa. Aha. Rero hari ibintu by'ingenzi. Umuntu abasabwa kumenya ibintu by'igihunga. Rambika hasi. Ikindi, iyo ugeze mu modoka ugomba kumanza witegereza yesitayite iteyite. Urukumva? Nde nta kamanza nkwibwira. Nitwa Bijo Bijageregwaye. Teacher Okongwe. Nta muntu wizi wanje ngo abure perimi. Iyo wize neza uhita kubona n'indege. Rero bisaba ngo ari ku bintu by'ubuzuware nimba ufite stress ubu ufite ukuyi wanyu uzirambike. Kwagiye ugomba kumanza wamenya ngo iyi ni ndirigisiyo. Iyi ni vi ajya iyi ni vitenje. Urukumva? Ukamenya ngo ho hasi niho muri buru yaje. Ibi bintu ndi kukubwira ubifata. Ayi niho muri buri yaje. Harahijya ni ku muriro. Hino ni ku mwotsi. Oya ni shambura yera. Shambura yari. Ahandi ni kuri ni nkira kintu bakandagiraga ni kuri feri. Hano? Ni feri. Aha ngaha ndi kukwereka. Aho ngaho ndi